dam na mo thong hi kulanga thoni lai servi thong pang thar ngai ti ding in kani som than na mai ngun tha bor ka si Hakha Putni Thongchak Atongni CDF Kharalka Pathumle CNA Ralka Pathital in Minung Henga and Sensuat Makong CDF Khani and Tan Sharam Pulipi Hakha Kopi Auni Balik Sekhan A Thongchak Atongni CDF Kharalka Pathumle National Army CNA Ralka Pathital in SSPC Ralkapni Thongchak Muka Minung Henga and Sensuat Makong Sharam Zoza Chuntal Chilling Defense Force Hakani Zetan on Chua Haka Kopi Aumi Felix Account SSPC Ralgapni Honing Low in Lake Phone Kami Chu CDF Ka Ralgapatuni CNE Ralgapani Chinchuading in CDF Ka Chief of Staff Lake CDF Ka Brigade 4 Brigade Commander Shuna in CDF Ka Ralgapani October ni Payro, Zinglei Thawngchimnak Pahni the Chief of Him, Special Mission Kantua, Sukado Magachun SSPC Ralka Paru and TE, CDF Ralka Patumli CNE Ralka Pahipin A, Adam La Minung Pashazo, and Sensuakutna, Zinglei Thawngchimnak Padikuk A, and CDF Ralka Nachu, Yampa Tormili, Nak Liamni in Sholoti in Nukan Pilkona in. Itan nating kan habaka walau pi in SSPC Ralkapi ang kami may telpon fang pakhat ni CDF Karal kapakhat akin ruaka Karal kapakhat ni ramle mi punsa anun na pitya Children different fairs sa kani internita nakdal aliam chia thongpi kulen li julan chungzonga kan CDF Kani hakapupi aumi baliks kan chiu lukno in ang rafa in Thongta Pasoni Gwali Nu Hei Tumti In, Andi Lafon Minu Somluk Pi and Rafsan Shakutna Dia and Thai. Diva A Bomapua Mi MROCDF Matupi Ralka Pakhad Ati Minung Pakhad Liamha Atwar Chiram Thanglei Matupi Pengchung A Shambun Mi Chim Brotherhood Chungtal MROCDF Matupi Ralka Chiokhatsu Diva I Bomanpua Naka Ani Chu Aswal I Minung Pakhad Anun Nak Aliam Kong Matupi Peng Thonglak Nak Shampi Ni Anchim October Nilhai Nga Chuna Akhan Matupi Peng Vivan Gay Ahak Mi MROCDF Matupi Ralka Polchu Kaditiva A Ngatlai Ding In Bomanpua Naka Ani Chua Swal Tia Thai Si Bom Chua Swal Nak In MROCDF Matupi Ralka Ngai Sang Chu Makati A Anun Nak Aliam Chun MROCDF Matupi Ralka Pakhatni Liam Hafak Ngai In Atwar Tia Nunnak liam mi MROCDF Matupi Ralka Phe Niam In Aumi Ni Anchim Matupi Pengchung A Nga Bom Pualauding In Chiram Chauza Chungtal Asimi Nga CDF Zautung CDF Mara CDF Matupi Le Zaklang Ukshui Dupu Ni Nolan Rakchua Kali Tidim Kar Moto Chitman Singhi Tiang Akai Chang I Wal Chung Mi Harantong Sagai ram chan kali kopi le chin ram didim kopi pe tlai na ka bipi big in han mi moto lampi chu man kho asiri lo I a hel nak lampi pol in ani hel ruang a khwatlong mi na moto chitman zong akai chin lang mang I kali didim kar moto chitman minung pakhat a sing ni a phan chang kong didim peng thonglak nak shampi ni anchim Didim kali atum lay moto chitman hi sing hi asichang I kali didim kai lay hi singkhat le thongsom riat asichang chun motorcycle van man hi singkhat le thongsonga in singkhat le thongsom riat kar asichang ruang a tuan chom ei chom zaran minung harentong moto chitman akai ruanga hin edin thuri manzong akai atulio chu tangka herlio asi bantuk in Daily Walker Hani Haran Tong Kun Tia Tidim Peng Thonglak Nak Shampi Ni Anchim Kali Tidim Petlai Nak A Bipi Big In Man Mi Kali Tangin Tidim Moto Lampu Chu SSPC Ralka Pol Ni
kali khoi pi lu chua nak po mai in an kham ruang a hel nak lampol in an hel na I moto in kali tidim kar swimi lam pathum chung shrong long raktun kal ton mi chu atu chu ni le zan khat arau chang tia thai si Chinming fighter Haling Omchu won championship a Hariyuki Tani Suhe Anitwalai Thailand Ram Bangkok Kopi a October ni Haisari Zan I Tua Ding Mi one championship one Friday fight Zale Kulakwa a Chinming fighter Harling Omchu Japan fighter Hariyuki Tani Suhe Anitwalai Tia one championship ni Phuning Day in Anthan Japan fighter Haruyuki Tunisuhi one championship a boinga a chang I boili teina apu boi khat asung mi asi I muton angai ngai mi song asi kumkule kumruk asi mi chinmino fighter haling om hi ramkul ramchan a boxing champion arak sebal I boxing judo le wushu athiam ngai mi song asi cha a atu bantuk in one championship a achal khoding mi dir hun aphan kho hi asi tia kan thai chinu pakhat chu khen ab ral ka phe manani thak ti mi an porwang a yusothi ni an tha sagayram than tamu khopi a chinu pakhat chu Kuki National Army Burma KNAB ral ka pol he hun khat a manani thak ti mi a phone chung I an porwang a SSPC ralka putang piuso thipol ni antha kong tamu peng thonglak naksampi le tol sumi ni October ni thairuka anchim SSPC kutang piuso thipol ni antha mi chinnu pakhachu dolin wing kumsom nga asi I kuki chinmi phun asi dolin wing hi October ni seri a khantamu khopi in ralanzam nak India Myanmar ramri I akal leo a tamu khopi chawna chi sang I umpuna khwarmi SSPC kutang yuso thipol ni anchek afon chung a KNAB ral kapol he hun khata manani thakti mi an ruang a antlai adang ahoile tu chu an thla than ko na tlai aton hi azan a hin achung khar ni a umnak an dot chol I yuso thipol ni chun kan thla than chang an rakti na in na tin heilo ruang a achung khar ni pezul in an dot than I yuso thipol ni chun kolti du ha u an rakti na chun hu a October ni heli a khan yuso thipol ni achung khar chu a ruak a umnak hun an chim na cheklat na kan to leo a ati tuk I alung tur adin ti in yuso thi ni achung khar sin a an chim tia tamu peng thonglak nak shampi le tol chumi ni chun an chim tamu khopi chawna chi sang I umhuna khwarmi SSPC kutang yuso thipol ni chegei an tua I tol chungmi a chukmi pau sham sham in tangka an khol na pin a an tlai mi hna le an tha mi hna an tlom ti lo tia thai si Pathum leng chung a SSPC kut in tol chungmi zan hi somriat leng an nun nak aliam sham sham in no ngai nak ala tu SSPC ral kap ni dautla lo thim nak to an tip mi chan anei chin lang mang rong a SSPC ral kapol ni tol chungmi na chung a tim chaman te in chunglei ka dau na kun to I pathum le a chiu chung a tol chungmi zan hi somriat riat an nun nak aliam tia ramkhel ruang thongtla mi na bom chan tu phu AAPP ni October ni thainga zan a an than Panghi kulanga July ni khat in October ni thainga tiang thlathum leng chan chung a SSPC ral kap ni chinram tal in Myanmar ram hun ke pa chunglei ka dau nak an to mi ruang a tol chung mi pa zale hlei kwa le nu zale somru kwa ti in an di lak fon mi nung zan hi somre riat an nun nak aliam tia thai si nan nak liam mi tol chung mi zan hi somre riat laka hin phim chon nak lei in minung som thum zong ane dal nun nak liam mi an pambik nak hun chu sagang ram than a asi I minung som kwa khat an si apatni nak chu rakhan ram kul a asi I minung som thum saruri an si SSPC ral kap ni sham sham no ngai ngak an lak thongni kul lakhat kum thok in SSPC ral kap le an kutang sham tai ku pol wang a
democracy lei achol chami ha le tol chumi andi lakfon mi nung thong sari zathum som sari pariat annun nak aliam chang tia ramkhel ruang thongtlami ha bom chan tu phu APP ni anphat ni a anlang ter labadam peng ka daw na ka SSPC kulanthi minung hlei ni antlai na I mai thal zul hlei kwa anlak paguram than labadam peng teya changkho a ral lamsial in alut mi SSPC ral ka pol chu pol chungchem tlai tangti phu ni anka na cha a SSPC ral ka kulanthi I minung hlei ni antlai na pin a mai thal zul hlei kwa zong anlak chi kong ral mai thonglak nak shampi ni October ni hlei ruka anchim October ni hlei nga chun a teya changkho a ral lamsial in alut mi SSPC ral kapol chu PDF battalion Hongthum Zariat Panhi in Division Panhi Division Pathum Division Parukle PDF battalion Pathum Tangthi Phuni Anka Ha Chuka Daw Naka Chun SSPC ral kap kulanthi I minung hlei hi zong Tangthi Phuni Antlai Na Pin a SSPC ral kapol sin in mai thar zul hlei kwa zong Tangthi Phunha ni anlak chi kho tia thai si Hakan a umnak in akang I thlathum bo te pakhat akang chicha a anunnak aliam kachiaram kul phakan kopi Mowen sang a October ni hlei ruk Zinglei Thawngchimnak poriat luka khan electric meshi achot ruang a umnak in pakhat akang I anghit liao mi thlathum bo te pakhat zong mai ni akang chicha a anunnak aliam kong phakan peng thonglak nak shampi ni anchim Mawan sang I a ummi shesi seng lak phakdor chu electric mai shi a chodrong a akang I anghil leo mi thlathum bo te pakhat song mai ni akang chicha a anunnak aliap akang mi in chu sang mi hna ni anzon ho chol I an phal khona in achiam di tia phakan peng thonglak nak shampi ni chun anchim alwan cha July ni som thuma khan phakan peng sei mu saintang khochung I Zinan da si chianak in pakhat akang I achiam di dia thai si Pakhaw ku peng ka daw na ka SSPC ral kap athi mi rok varuk li mai thal zun ni PDF ni anlak magweram chan pakhaw ku walong bol a identity role ala I akir liao mi SSPC ral ka pol chu pol chung PDF ni anka na I SSPC ral kap athi mi rok varuk le mai thal zun ni anlak kong Southern Years chu PDF ni October ni hlai ruka anthan October ni hlai nga chungsimia lam pakhat le kulathum thluk a pakhaw ku peng Miaulu kan khua I a mi SSPC ral kap sikhan in SSPC ral kap kulshrok chu pakhaw ku vanlong bol a identity role anvala I ankil liao a Southern Years chu PDF kop ni rakbo in anka ha tia thai si kapni kar ka daw nak chan chung a SSPC ral kap athi mi ruak pasruk MA1 mai thazun khat MA1 bom pathum MA1 fang som nga BA 94 mai thazun khat BA 94 kwan bom pathi le BA 94 kwan fang som dinga song tol chung PDF ni kan lak chi kho chuka daw nak a chun tol chung PDF in ral ka pakhat ni thiam ha fak luk lo atuar tia Southern Yesacho PDF ni anthat ni a lak ter Sagai min Queen Lampi chung ka daw na ka Captain Pakhatal in SSPC panga anthi mai thazun sari anla Sagai ramthan Sagai min Queen Lampi chung a ralam sial mi